Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yatim-yatim, disingkat dengan YD. Ini bersama anak wedok nih. Semangat. Iya. Semangat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025, kita di Desa Sukamaju melaksanakan Maulid Nabi. Ini pemerintah Desa Sukamaju selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah 2025 Masehi dengan tema semangat Mas. Ya, dengan tema bersama Rasulullah SAW menuju ketakwaan. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Di masjid ya Ar-Raudah ini ya. Semangat terus. Ya. Marah jangan beda. Kalau dia berani menyampaikan apapun kebenaran, dia tidak sembunyi dan tidak takut. Ketika dia benar, dia akan sampaikan sekalipun berhadapan dengan orang besar. Yang keempat, sabar, cerdas. Pemimpin kita harus cerdas. Makanya dalam pergub kita bahwa kepala desa tidak boleh usia yang lebih daripada 60 tahun. Kenapa? Supaya yang 60 tahun ke bawah itu dia bisa menguasai IT. Jangan hanya zaman IT, harus cerdas, bisa mengoperasikan komputer. Hari ini kita berhadapan dengan sistem, dihadapkan dengan perkembangan teknologi. Siap tidak siap, harus semangat ya. Siap dalam menghadapinya. Maka pilihlah pemimpin yang cerdas, yang memiliki wawasan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jam yang patah, jangan disimpan di dalam tas. Kalau ada kata yang salah, jangan dilapor sama Pak Bonas. Nggak mau kenal layak-layak, tiap ini bersama. Karena orang kata kita lakta salah layak kita bantai bersama-sama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. وهذه النية بكل نية صالحة. الفاتحة. رحمة الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من أمة محمد يا الله. اللهم اجعلنا من أمة محمد وأدخلنا الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله كما ألفت بين قلوب الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berhubung dengan makanan yang sudah disediakan panitia keluarga dari kita masing-masing, ini memohon kepada seluruh undangan dan seperti dalam dalam TV dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bersama kami banyak kekurangan atas nama panitia kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak kaget, semua kaget. Sukses ya. Sukses. Amin. Dari orang itu. Sendok. Aduh, lama awalnya sendok main yang kita